marauga to dissolve thirikari ya Kirinyaga, na makoiga mena slogan ya kuga kufa dereva kufa makanga. Ngari ino ri ina mbiria tukauga ii ni hakwa ta mutumia ngenda kuga aujuaye uchungu wa mtoto ni mzazi mama, na ngenda kuga atiriri makiuga to dissolve Kirinyaga, ciana cia Kirinyaga ithie ku riu matua maroka thiini wa Kirinyaga ni marabuthia itua ria seneti, makabuthia itua ria seneti na riri riria kwerirwe guke gucungucwe watwarwa na seneti gugituika ofisi ko maundu mangienda kuguurua nigetha kumenyeke atiriri akwa kumbeca njuru imenyeke ni ofisi iriku itumite ciure. Riu undu ucio ria tureciria ati seneti ne kurumirira nigetha gwikwe hai te signatory irowa na tutire turamenya ni atia nikio turahoya atiriri signature na cioyo tukahoya rais witu president mugathe Uhuru wa Kenyatta saini itikabe kurutithio wira o nginya report ya DCI na other institution ya ciahiro wira ku investigate maundu ma Kirinyaga marute report na twithomere nigetha tumenye murimu hari uri. Turuga president ambi arogamio na atwarirwa nginyagia kindu gitagwa seneti itua riao rirute wira mbere nigetha ingiuma imambetia ni tugetikia no riu turakirwa tu itwarwe nigetha kuminwe kira county ni kuga ati ugu